Karaj Marwet Sojer Committee ringkat bat kedor baraj Marwet hakasi balang jong katayo kelapun kutno ya kali niam Sojer bat ya kata masa Sojer kebala penlong hakamadan jong ke Kendai Mer Baridwa Haribhoi District. Karaj Marwet Sojer Committee ringkat bat kedorbar Raj Marwet. Lepun kutno ekali aniam Sojer bat ekatamasa Sojer. Kebelalong haki arsni haprim jingku ipiang yang baka penyakit tiam kedewai kepirat. Balakit bogit ruyang makipun dihajar karaj kumjo kisnong kitau bat kejelai berkawai bakin nang roy bat kio nakawai ke Porsche kawai pat. Ya kini kali aniam lapun long hakabaran jong Kendai Mer Baridwa hak distrik Ribhoi. Ya kali aniam Sojer lastang hak arpu pratrik ukula lengkot bat lapun kot pat hak arp kundai trik ukula lengkot arhajar arpusan. Balawan manishim benta bat aimen siam ikikun hajar karat Marwet Dau Bimal Saikiau, Chairman ke Mineral Development and Development Corporation hak balador gijing kop beper. Bat hak arp kundai trik ukula lengkot pat lapun long kali aniam legba gijing pinya ban ai buram ya ulei surnia bat iki longsan mansan kibarim bakin kurku kerdo iki jingtung jeng tep ban roy karat berok kawai bat ban yok ban khet yo usok nengkong bola trish tom berok sisnem bat lagi sinem di banwan lawan ban penlong ya gejing lian yam hagani ngesni da upa iam karat uken siem ubasan nongse uba nathan thangkio nalor kibentri ki hima melim karat Marwet bat kilongsan mansan. Hadian bala pendap beberapa gejing lian yam bagi jing kok boper nak kaliang ka Sojer Committee kelas samru ku khusnam shikidong job ha gejing kok boper. Nak kaliang usiam karat Marwet ula aku blek kerpang ya bro geledan bentalang ban penpuk penpiang ya kini kalian yam Sojer bat ban kitbok keduruyang gi kon dihajar karat kisnong kitau bakin imsuk imsan bakin nangkot nangkia bakin nang roy bat kio habro kiliang kamtam bakin kesnam dan long kesnam kebabha nak benta baro alang. Mereka lenyam dari kom, kene kom lenyam ke sini, kene kedong penginjil ke karai, kun kerja tu karai bagian suk saing, saing, kan bagian jo bagian biang ke samai kerja, panhal itu kita beri bahag bahag, kadang kami yang bersih, kita kasih ke bawah, sampai kita kasih lenyam, kita tiba untuk kampung kene kita semua ini kalau hewan kodong ini kena sakit kita lenyam ini ngapa benai beli try nunggu nung thau là kerku kerdo yang ini akan ekapor dan penurong yang ini ke program jungi dagasni Sojer aku arpusan te ini ke jingleniam jungi di Marwet di rutemen jungi nadu di por mensua nadu por pulang pumahi bidang wanle yang ini ke program ini kalian yang Sojer jungi bad Wat hari mentaro bidang penne pengsa lakariti ke dustur jungi bad mencuru ngakwa benai kublei iya ki nungwan simbenta ki bakarsan ini akan ngapor bad akan nunggu di benta bakar bad mencuru ngakwa benai kublei ya ki nongput nongtem ki nongruai bawan simbenta akan ngapor bad mencuru ngakwa benai kublei ya ki kun ki samla nong kane ka dong kathangi brokowi celahi brokowi ki bawan simbenta ki wan beni ya kasap bagi don lomba kane ka rusan kane ka program jungi.